Kwa muda wake likiachanisio maundu mawiti no mainde kuonza sivitalini munene wa Machakos level 5 abo walame obika sivitalini umailasimika kwinuka matana kwata uwiti ko enendi alamena awo makometa wodini sivitalini umaikula kubetanga kuthi kumemandia uwiti sivitalini wake siaki mbene uwa Machakos level 5 mainde simo komo wa dhukumi muvyani wa uwiti mana wambi isi midheneta tumbitu ono uovo silikali ya kaundi ya Masakundi ni waoneni na andi kimama uvo mudhenani waiso Nimana wetie majika kanda majiva dhukumi alame udhimu komoni undula uende na kukilia kiuyo. Daniel Mongela na mauvo. Kwa muthina wake likiatianisio kiyo na kimeto undu mwana kunyama kwa kitai ni kuende na ikumbela nende alame utambuka sibitali ni wa Machakos level 5 aingimo manyama ya wodini itina wakubute wa indi kusi wa wodini isu nundu wa kwema kwewa mbilu onakutwika umo mayukwata uiti onomwe nyeta kwa na ATM wauwa kwa nina chuma na mithenane itano na namuete ekabindo pipe unekiwe na ninyene na uwi nza na uwa niyonekiwe ndane ngwambeke onemu kikingi nikiwe kilone kiawa paikindu kingi onekiawa kwilama na twikie meko mana andikiwe kathangu saa 10 ninga sisia mbili na sisia mbili nethe yangili meongweli na silingi manana na silingi nolu ekale uwo kunengelwa ba painda wa nengwa kana wa ekewa na yu netekwe watumale tebe mbelo tumale tikamomande sibitali bai ena chuma na era na ayata go jandiwe gate na nemo kama onogo bikaregerara nimo kama onogo likam aregero choma yoga jade na no lika yuna mnya bana ne mora bandu bangi ebieke wi choma ba na bana banerelere choma alabu mo kama onogo lika yite ga du mare na rena mbesa yite kara yite na ndweba ene ndiangi alamena umova sibitali no Machakos level 5 na makomete wodini nimeulasimika kubeta abo wasu kumatwa sibitali nisi akiembene undula yuende kwitha we mwiyo kwa ene ndiasu aingimo matena ilovia onasio mavicha wa umo sibitali nisi akiembene twakuwa ndoka twethienda kitali ni komete aya second thing pai mundu utundu meero athingi na kwa metho ndo kitali usuno kwa kitali sio ndani komete sia metho twatu waweza thia bayo tethio tukitwa hito mando tethio nzanondo payo ndo ungi tutona kweka ndo tondu mumwene ena thina mwinge muno ena jalia she's the only person loto na ndethia momba ngetio kwetia livu kana nuko musungulika ndo yusiana ndo naomba ni alisi school payo tethio na weba na za wara tauma kutoma mwala kwacha toke ndo nangeta appointment yo monde lakini twavika twenda kitale ni komete utendo mando tethio nzaka na bando matona utotethia otho tumia akali ene ndi angiana meovika na umo sibitali ni munene wa Machakos level 5 ula withau kwati wa ene ndi ingi maunduni ma uiti ni maende na kwika ila governor wa county ya Machakos alikile katina kuwete wiwano kati wake na matakitali mewete kana mukomosu noende na kutuma ene ndi angi minama kuangi maende na utiwa ni thayu so na awo ni methita maithine kama no moka sibitali ni onondo nye ta ni omone wa ATM wa my brother no gieba muthanani we so na ethe yako yuwiti na etha tona kusiokedia mesinde kai ro nenga rekara kwa tumada ngata kamande balate koti na mbelo ragilete ngondo kumala ono gelile mbelo na za mamba sia vika wanga omatama ndo omali kabumeka na madela tekiwa tumale iwe manda mbeda wetu kano diwe benge ukijo ngide matane madela omakwekara omakwira yu ojumale ngino yadelela yo ka yande ende na werala kele tukongili uwi ukaivindani la kwiso serikali ya kaunti ya Masaku kwisila kwimwene kivila wanzama ya uthukumi undumwe na mwandiki wa serikali no manatangasie kana maiva athukumi alame ukomea wia unula ukwanekana ni vatoneka bukomo ukaendea kwa ivinda yasa na yene ndi kaunti ya Masaku makaendea na unyama muno ngaba na ndailo iba matakitali etha no weba matakitali makazio kawiyane makatethia andu na kuinda wa as well as wakalilo na iba ina kobiembeza kana nuka ikara atumiwa iyo wendawa thina munene muno pena thina munene no kwawo ko dio kule wabina anene na
Daktari haya nondo nando masomie. Nono indi kwa nondo mundu ndo yo soma akasomea daktari na hoka sasio ndaitinda icomplainete. Daniel Mwankela, Mutongo TV, kumava hospitali wa Machakos level 5 countini ya Masako.